ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤ 14 November ꯁꯤ World Diabetes Day ꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ diabetes ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ diabetes ꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯁꯤ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ diabetes ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ pancreas ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ organ-ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ 500 ꯃꯤꯂꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ diabetesꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤꯕ complication ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ heart disease kidney disease ꯑꯗꯒꯤ blurring of vision ꯀꯣ nerve damage ꯍꯥꯏꯗꯤ nerve-ꯁꯤꯡ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄꯅ ꯈꯣꯡ ꯈꯨꯠ ꯁꯤꯊꯕ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯤꯠ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ physical health ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ mental health-ꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ diabetes-ꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ stress anxiety ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯕꯀꯣ depression ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ social ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ challenges ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯩꯕ social life-ꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ diabetes ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ diabetes ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ control ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ control ꯇꯧꯖꯕ ꯉꯝꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯖꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ near and dear ones-ꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯖꯅ support ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ quality life ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ diabetes-ꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ diabetes नी हाइना चिंगनबा यागदगे हारगदी मागी क्लासिकल सिम्पटम्स खरा लैको हाबदी का हेना इसिंग खौरांगबा अमसुंग इसिंग का हेना थकबा अदगी मपान का हेना थोकपको अदुगा इखंग खंगौदना हाइदी नुमित अतेनबा मतम गी मनुंगदको वेट से याम का हेना हंधरकपा सुगुंबा लायोंग से लेरक तारगदी अखोइना डायबिटीज ओइरमगद्रा हाइना चिंगनबा यारे अदुना आइदी यामना लाइना अदोंगी युमदा ग्लूकोमीटर अमा तौरगा अदुम ब्लड शुगर अदुम टेस्ट तौबियो ना ग्लूकोमीटर्स अदुम टेस्ट हाना तौथोगा हाइदी मागी वैल्यू दुदा चौराकना अखोइना कमाइना खंगबा यागदगे हाइदो मयामना सु खंगनबा हाइजरकेको फास्टिंग ब्लड शुगर हाइबा अमगा पोस्टप्रांडियल blood sugar हाइबा अमगा अदुगा glycosylated hemoglobin हाइबांगा अहुम थोंगना लैगनी को fasting blood sugar हाइसिना अखोइना चाक चारबा मतुंग पुंग 9 दगिना पुंग 12 फाउबगी मतुंगदा अखोइना blood sugar से टेस्ट तौबा मतमदा करीगुंबा less than 100 लैतारगदी मदो normal नि अदुगा 100 to 125 लैरगना मसि pre diabetic नि हाइना अखोइना खंगबा यारे अदुगा more than 126 milligram per deciliter लैरगना मसि diabetic नि को अदुगा postprandial blood sugar सेना चकचाबा तो अबा मतुंग पुंग अनि गी मतुंगदा खोइना ओलगा येंगदुइनेबा अदुदना करीगुंबा less than 140 ओइरगना मसि normal नि अदुगा 140 to 199 लैरगना pre diabetic नि अदुगा more than 200 लैरगना मसि diabetic नि को अदुगा ख्वाइदगी मरु ओइबा ख्वाइदगी sure ओइबा accurate ओइबा को हाइदी glycosylated hemoglobin से HbA1c से करीगुंबा less than 5.6 लैतारगदी माना normal नि अदुगा 5.6 to 6.4 लैरगना pre diabetic नेबा अदुगा more than 6.5 लैरगना से diabetic नेबा असि मयामना खंगदबा सुंगयामग यादबा तंगाइ फदना खंगजनबदा कानाबको कइनो value ने से मयाम खंगजनबियो होजिकी glycosylated hemoglobin हाइसिदी माना अखोइगी last past 3 months की को अखोइगी कइनो दो sugar status तो मोने खंगबंगमे बदुना मासना ख्वाइदगी हाइदी best ओइबा test ओइको अदुगा सिदा अखोइना इसाना तौजबदसु मासी वांगे हैना खनबा तारगदी डॉक्टर अमा फजना ताना बियो फजना करम्बा ड्रग चारगा कमाइ तौनी डॉक्टर की एडवाइस फजना लौबियु को diabetes से मियोय अमगा नाबा मखल से मानदे हाबदी अमगा जब मानगनी हाब लैदेबा जब माना हाबदी type 1 diabetes हाइबा अमा लैरी सेना अंगांगदा हाइदी हेना तौगनबा less than 30 years ता हेना तौगले माना अमुका insulin dependent ने मादी कनो ओइबा genetic ओइबा और autoimmune ओइगन लिको अदुगा मादी insulin dependent निना
insulin che kapase dose miss to ya de ko haidi mamang dai na hai kibedo hyper bp wang bagi guli charagadi miss to bigano on hai kibedo adumaina sisu type 1 diabetes mellitus labor mioi obataragadi insulin se phan afarak tar su yari ba makai insulin gi dose phan am blood sugar level normal oire hana khanbiraga su miss to bigano ko kari gino habedo su maina insulin miss to ki basina yamna sathiba complication haidi si bapau ya ba condition ko diabetic ketoacidosis haina som ka lairi ba aduna type 1 diabetes na ba mioi singna insulin dose to miss to bigano aduga type 2 kwai tagi common noi ba ko khoi gi hingiba lifestyles na hadi ohan ba hai tam ni ne ko hadi ka hana obesity oi ba noi ba ko puk ka hana thon ba adagi sedentary lifestyle hingba ko physical activity yam yaud ba adum ko adagi kaino gumba hidak hadi steroid ka hana season ba adagi PCOD na ba or hadi risk factor na haizer se aduga sugar syrup ka hana season na ba sum samna harabada kaino se blood sugar se som wang akpadagi orak pane ba type 2 diabetes mellitus haise na haidi khoina masai gi haibado obesity sedentary lifestyle ba sugumba singsina akhoina ohenjaba acquired obelaina makhalamni ko sina type 2 diabetes mellitus na madi insulin resistant oidune aduna masisu akoina hadi niyom sumna ay makada horen treatment matang na panjara agi ko aduga atopa type amana type 1.5 haina amasum kalairi ko id ketosis prone diabetes adagi latent autoimmune diabetes of adult haina amu adagi amuk type 3 diabetes or brain diabetes or Alzheimer disease haina ama mulai di ko adagi amu maturity onset diabetes of young haiba maga adagi amu gestational diabetes haina pida mirolingai matam da second to third trimester da ihan ba oina khangakpa diabetes se makhalamani ko sumain tawdana diabetes se makhan yamna lai adu mai magi makhan digi matungina adom hidak haidi adom adongi doctor na advice to bodu chabi raga yam line control to ba yab laina makhalamani ado khwaidagi maru oibadi magi treatment da ko akoina tangai fadana khangpham thokpa tangai fadana tawdaba yadaba se adi medical nutritional therapy haina ko habidi akoi gi diet che chari ba diet se nongmada less than 1600 kilocalories per day oigadaba habidi chak yam jada ba samna haizaraga insang na hena jaba samna harbada carbohydrate ki saruk sina khara nem han ba ko aduga degi fat su healthy fat oraga low fat diet ko aduga kitang slightly kaino oi ba protein na kitang helhan ba aduga fibers ko mana masing ka mayam do adu hena jaba ado protein hen ba hai sida mu kidney gi laina laiba mioi oraga di sisu protein ju ka hena jaba som ka phate ko adagi amana marui ba mana diabetes kalona na lari ba mi pung khuding mana nungti gi 20 to 30 minutes di exercise to basimadi kawbigano exercise araga happy to wangam drasu walking chat padang or su dom chat pio adung amagadi adum exercise adum khara lamjen khadang or su adum khara adum to pio ko jogging gumba adum to pio atopa amana isana dum madam chana haidi kano se blood sugar level se test tawraga yengbi ba haidi control la lai bra wangi bra nemi bra kai gino haibada ka hena nem khrasu less than 70 da hypo mu chat khitar su phatte ba mu hypo si su yam sathi ba hypoglycemic condition si jo haidi hidak to insulin dose overdose oisan bagi hidak or su overdose asan bagi phatlong na or chak insang sak sa da bida ka he mu hidak tang sa low khangoi oi thaba condition si su yam sathi ba si su khangda ba ya de ko aduna mu hyperglycemic tagi hypo sa pasna hena hathi ko sima su khangbio hypo se less than 60 or less than 70 60 to 70 gi marak sida makha kum thagi ba se yamna sathi si su phate ko aduga atopa mana adongi doctor na advice to biba hidak to niyom jumna madam jana zabiba Type 1 na insulin dependent ni mana insulin na adong phajana chang na kapiba type 2 oraga na magi hidak to tablet oina pirakpodo adum matam chana chabiba sumain tawduna magi type to gimatungina
niyom chumna hidak chabiba sumaina tawragadi diabetes hariba laina si akoina adum yam laina control tawraga thamba yaba laina makhal amani ko haidi hypertension na haiba habdi bp wangba aduga diabetes haisi di controllable disease ne ba madi akhoi ani sidi aduga atopa mana diabetes layer ba miyoi singda sumaina physical health problem lai ba khatang natana mental health su yamna chawna sai thing pi ri nga sai su haiza khibodo aduna makhoida stress anxiety depression aduga social challenges kaya ama leibase adom adongi near and dear one singna support phazana pipi ba phazana khangbi ba ka somna te diabetes lairasu niyom sumna kanu bu tawbiragadi habidi tawpham thokpase akhona khangaga tawbiragadi kayumta laite adom wakhan nungai taba khotaba lairaga su habidi share tawbada anakpa miyoi maru mapang singda share tok thokpa wakhan nungai na hingbiba habidi quality life to adom hingbiba aduga maru mapang bundana mayam dum social oiba thabak thoram singda adom harau harau bidana chap manana haidi wakhan sonthadana leibiba asitangai phade aduna handaki kanogi world diabetes day gi maru oiba theme di habdi overall oina hairagana diabetes and well-being habdo well-being habas idang asagi physical mental and social well-being se siyaw kriko duga chahi si go ba specific theme hairagadi breaking the barrier and bridging gap habako aduna mayam ngasigi di swide lo senjarage adum habdi sumaina health related update adum share adum khar khar tawjarage adum adongi family members sing maro pang sing adum share tawbiyo adum khangmina se mayam na khangbada kana basing adum loksan mina se aduga nungairagadi mathangi update adum phangnaba subscribe to sanbiramo bye bye. Thank you for watching.